Поехали! Дед, адамдарсының құрметіне орай керемет мүсін тұрғызыпты. Қымбатты, оларға аздаған йогурт берсем, қайтеді? Йогурт не ұстаз. Азған тойғаны берем. Жай дәмді емес, өте дәмді. Фудмастер ұсынған грек йогурты. Наступило время волшебных подарков. Пейте Кока-Кола, Фанта и Спрайт большого объема, сканируйте QR на упаковке и переходите в приложение Экстрасон. Получайте шанс выиграть 1 000 000 и другие подарки. Почувствуйте магию Нового года с призами от Coca-Cola.